көп. Biraz alısırak duruyoruz ha çocuklar gelin biraz. Tamam kadar alısırak durayla aksakallar gelsin. Uyuşturucu top gelsin geri gidelim. Alısırak durup verirler. Biraz 10 metre alısırak duralım torbalar gel gidelim. Soran ağız gel gidelim. Arkadaşlar çıkıyor kaçırmışlardan başkanlar var mı çıkıyorlar araya. Vatandaşlar çıkıyorlar. Çok var böyle. Hazekelerden daha gelip oğlu hazekelerden, karakelerden böyle gelsin. Tamam mı? Ova. Ovanlarım vardı. Şükür, assalamu alaikum. Kaç kanal? Baytor dedim. Baytor? Assalamu alaikum aleyküm. Munarbek gel operatör. Munarbek. Kökber Sport operatör gel koy. Ben emas mi? Kökber Sport ha. Asıl Berkam gelip durma kay. Operatör gel koy. Munarbek kayaktasın. Munarbek. Assalamu alaikum qanday aka? Ulu selam Cumhuraycı. At çalında oynanan bileginde küçü var çavaldesler, palvanlar, ulak yurmanları bugünkü mağarede alaman ulaka hoş gelipsizler. Assalamu alaikum. Ak kalpagala toğdoy biyik bolgon, ak çoluğun eğikten alıp tüyüp koygon. Türk katası, Türk olgan, törttülüğü cılk olgan, altın kaşıkтай uğdardı, gümüş kaşıkтай kızdardı tarbiyalagan. Kazanı ottan düşpegen, çaynegi çoktan düşpegen, uğulları attan düşpegen. Dostluktu saktay bilgen, nan tuzlu aktay bilgen. Handın balasınday tek söylegen, biydin balasınday bek söylegen. Kasiyetli Kırgızstanlıklar amansızlar mı? Birinciden bütkül ağlamdı yaratkan. Ağlamların içinden insanlardı yaratkan. İnsanların içinden siz menen bizde Müslüman kılıp yaratkan. 18 bin ağlamdın yaratıcısı, kıyamet gündün padişası, tüölük ağaçtın iyisi, yaratkan Allah Teala'ya çeksiz şükürler, maktular olsun. Anın elçisi süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah'ın salamı cana salavatları olsun tuğanlar. Buna bugün bağrımızın başımız birigip, bağrımız birden suyunup, bunday güçlü argımaktardı minip, cin alganımızın bir sebebi var, jakşınaka bir adevi var. Halkeni uşun çevrinin başını biriktirip toy verip жатқан, ел алдына жайнатып dasturman jaygan, konoktordun көңілін algan. Hurmatlı konoktor sizlerge bir gün bolsa da жылылык шаң шөкөт тартылган. Niyet bendeden nasip Allah'dan deyip, Allah talam nasip kılıp, Allah'ın kaolosu menen, Allah'ın bergen adalı rızkı menen, mınakey, bizim Tuzak rayonundan jıynalgan Kaçemlik cemaati mınakey, niyette jetip, uşun çeverdi çakırıp, mınanday bir at maydanına batırıp, ata-babalarımızdan muras kalgan, ezelden elinizde ulanıp gele жатқан, erenderdin er oyunu, alaman ulak belgili otap tuğanlar. Barımızlar bugünkü marekege hoş gelipsizler, barımızlardı ıntımakka çakırıp ketemiz, ıntımak var jerde ırыс bolot. Kaysıl jerde ıntımak bolsa, oşol jerde önük ös bolot tuğanlar. Respublikamыздың bulunmuşundan ataklı palmanlar gelip tuğanlar. Konoktordu da karap koyuyoruz da. Baylık menen biylik bu koldun kiri. Cusan kete dölsem kalat. Adamdı kedeylik menen baylık buzbayt tuğanlar. İçi tarlık menen bir albaslık buzat. İştemegen baş jaman, içimi жоқ аш jaman, hi dep turup jaylagan, içingen çıkkan kas jaman degen. İçi tarlıktan gör albaslıktan arılabızdağı, sorundan da arnamızды birinci orunga koyup, adaldap sorun alganга hareket kılabыз tuğanlar. Ала жылқы жоқ olboyt, aramzada moңolboyt. Beker okat peyildi buzat, betmek adam ayıldı buzat degen.
Таза шымқар ет жесе, қанатын аңға тигізбейді, қайраты бар азамат қайғысын ерге білгізбейді деген. Ач болсақ Алла дейлі, тоқ болсақ тоға дейлі дағы, бүгінгі аламанлықта жақсы игіліктерді бағындырып кетелі. Барыңыздарға Аллах Тағаланың райымы, мейірімі, берекесі болсын. Біреуді қырсықтан алыс болып, атыңыздар мүдірілбестен, ат жалы жеңіл болып, бүгінгі аламанлықта жақсы игіліктерді бағындырып кетіңіздер. Адам есегеріңіздер арғашқы сөзді қарызы бардырысы бар дейді. Кім сыйласа қарыны, Аллах берер барыны дейді. Ақылы тұнық қария, ағып жатқан дария дейді. Тазыналы қария болмаса, барлық іште берек болмайды екен туғандар. Ошондуктан ақсақалдарға сөз береміз. Келің ава, келіңіз. Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Таалага мактоолар жана шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Ya Rabbim, özüm ulgucu vericizasın, rayındısın, meyrimdesin, bereşensin, marsın, keçirimdesin. Bugünkü merakanı tınç amanet karışık Allah'tan özüm yardım kıl. Şu gelgen meymanlar tınç gelsin. Assalamu aleyküm, alış yakından gelgen meymanlar, palvanlar, çavendesler, kulak verüçüler, kulak suyucular. Bugünkü şu kalma kırçın ayrında buluşu kulaka kuş gelisizler. At çalınızlar cengil olsun. Atlarыңар мүдірілбестен, бөде қырсықтан тышқары, жақсы ойнап, үйіңерге есен аман барышты Аллах Таала бәрімізге нәсіп қылған болсын. Әдемі жоралар дейміз бе, қасиеттіктер дейміз бе, ынтымағыңар арта берсін. Үй-билеңерде тіршілік болсын, жақсылық күндердің иесі болыңlar. Бүгінгі мәрекені түнч өткөрүш сілердің қолыңарда. Аллах Тааланың жақсы нематтары бар, ошо нематтары силерге, үй-билеңерге насип кылган болсун. Алеме бүгүнкү ушул калма кырчын айылына улакты алып келген биздин күнөөкөр балдарыбыз элдин башы болчу, суунун башы бол демекчи, суунун башы болгон Кайрат Палван, Нурболот, Марсел палвандарга мен эмес, биздин эл ушулердин баары сүйүнүп атат. Алыска чоң мәрекеге барылбаган аксакал чалдарыбыз бар, жаш жигит балдарыбыз бар. Ошолордун атынан, жалпы элдин атынан рахмат балдарын силерге кам болбогула. Адеме үч доско айтарым, дос Куданын бир аты, Куданын 99 аты бар. Ошонун бир аты дос. Силер дос болгондо ilgari Aksak Sarat'ta ortaya koyup dostlaştık. Sizler Kudaşan'da Aksak Sarat'ta ortaya koyup dost boldular. Dolulukka baylanıp dosun düngöğünün orutma, dosun düngöğünün orutsan teptiresin Sarat'ka. Dost Kudanın bir atı camandın bolbaytı atı deydi. Ansınarı Aksak Sarat'ka teptirip alvay, Akkan bilen Kurmanbek'te dost boştu. Allah Teala sizlerge nasip kılgan bolsun. Sizlerge kağlarım baldarım, iyi bilenlerde tırışçılık bolsun. Bir tuğandarыңар менен, ата-энеңер менен жакшылык күндөрүн эсип алышты насип кылган болсун. Баккарысын, кыдырдарысын, ата-баба жетимиштиңардын арбактары колдоп коргоп жүргөн болсун. Бак-дөлөт башыңарга консун, колуңардан кут кетпесин. Бүгүнкү мәраканы тынч аман өткөрүштү. Аллах Таала качениктер, үч достулерге баалык насип кылган болсун. Жакшылап мәраканы өткөрүштү. Аллах Таала насип кылган болсун. Дагы бир жолу куш келдиңер меймандар. Omin, Allahu Ekber, Allah razı zar ol. Rahmat ava bar bolun, жүзгө чыгып чал болun. Hazır uyuşturucu top koyun, asakaların ne bir öyle. Söyle koyunuz gel. Balдар, aile sütəgəsinə su kaçırıqlarga. Жақын қарман ава, жақын mikrofon. Rahmat, sütün jat görüp, жақсы ойнап кеттілер үйлерге, тыншылық болалар. Açık söylüyor. Assalamu alaikum, hurmatlı at suyucular, ulaq suyucular, Kalma Kırçı'na hoş gelipsizler. Baaringizlarga birinchiden den so'lib, otdan yig'ilmay, tig'ilmay, yaxshi o'ynab ketishingizlarga biz o'shani xohlaymiz. Alloh taolo mana kachaliklarga, Alloh taolo baaringlarga chindan so'lib, uzun ömür, safarda jurasinglar, safaringlar baysalli bo'lgan, tapgan tashqari berekeli olsun. Özüңерге, үй-бүлөңөргө, бала чакаңарга, андан аса эл журтуңарга насип кылган болсун. Баарыңарга узун өмүр, дайым ынтымакта болгула, бар болгула, бай болгула. Ушу бүгүнкү улакты жакшы чаап, ынтымакта чаап, мына элдиге айтабыз. Мына азыркы судьялар бар, кароочулар бар.
ошонун айткандай кылсаңыздар, мына бүгүн баары жакшы болот. Ошону каалайбыз. Баарына ден соолук. Ой емес, ушунча биригишип, бири-бири менен акча чогултуп, ыйлашып, сүйлөшүп, бүгүн сааты чыгып улак берип атат. Мына жерде караса сону мына сүйүнүп чаба турган. Будагы насип кылсын ушу пешенесине. Анан мен айтайын деген балдар ынтымак болгула. Мындай ушу катарыңар өскөрбөсүн. Узарса узарып, дагы балдар кошулуп, мындан да чоңоюп, улакты бере бергиле. Бара чыгаңар менен тынч болгула. Алдыңарда ушундай сүйлөй турган, бата бере турган аксакалдар өнө берсин. Омин, балдар, качайниктер. Кудай колдосун, күчүңөргө күч кошулсун, акчаңарга акча кошулсун. Şu oynap gülüp toylarda beraberler. Kudaylar, aksakallar şu gelip, tavanda gelip çağıp yürüyorsun. Allahu Akbar. Rahmat. Assalamu alaikum, hurmatlı alыс жакындан келген бүгүнкү мааракенин коноктору. Мына жогору жакта калыстар айтып кетти. Аксакалдар жакшы дуа кылды. Ушу дуалардын баардыгы кабыл болсун. Ушул жерде мына Качайдын жамаат жоролор мына 9 жыл болуп туруп уюшканыбызга ушу Көкбөрү спортун өнүктүрүү максатында ушундай чоң улак берип отурабыз. Ошого келген коноктор таза чаап, калыстардын судьялардын айтканын угуп, жакшы бир оюн өткөрүп берип кеттиңиздер. Биз бул жерде жалгыз адамдын булагы эмес, ушу Көкбөрү спорту өнүксүн, өссүн, таза болсун деген максатта мына быйыл дагы жаңы эреже менен булак берип атышат. Ошого барыңыздар чакырып кетебиз. Палвандар билеңерден күч катпасын, баарыңардын оматыңарды берсин. Алла Таала бөдө кыштан алыс кылсын. Рахмат дагы бир жолу барыңыздарга. Улакка келген меймандар кош келипсиңер. Ушу бүгүнкү Качайник мына жоролор берип аткан улакты эсен аман чаап кеткиле. Анан мына судьяларга Бактаяштар, Касман бабам, Бактыбек бабам ушулар карайт. Бизден Качайниктен Нурик, Бека үчөөбүз, Нурболот. Şu судьялар көзөмөлдөйт баарыңарды. Şu тартипти азыр баарыңар эле билип калдыңар. Анан жерде меймандарга ашып эле тургандар бар. Ошолорду жандап, улагын талашпагыла, жерге таштап берсин. Анан сорун сайылат. Ошо куш келипсиңер, жакшы өтсүн улагыбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأسقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر الرحمن الرحيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اغفر لي ولدي أستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات الله تعالى شلوقون آيات القرآن صدن Adam aleyhisselam ve Muhammed Şari'a sağam ve Muhammed'e uşanğandan şerdeki kol götürgenden ötüp ketken ata babalarından tamı kardeşlerinin Allah'a rahmatlar kılsın. Amin. Allah Teala şu ballarga çinden sonra uzun ömür işlerine iyilik daim işi elin altında yurtun altında yürüyüşke Allah nasip kılgan olsun. Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahirete zakina azabennar. Bir rahmetke ya Allah. Azaka ulak başlayız, dua kılın, ulaktı başlayız, dua kılın. Amin. Amin. Allah Teala şu niyet bilen ballar ulak bir şu niyetler kabul kılgan olsun. Amin. Şehirde tırışçılık olsun, barına atçalı jengil olsun. Böyle kırsık kaygıdan Allah saktasın. Daim yolda şıdır. Amin. Allah'a emanet. Azaka gelin, siz birinci taşlayıp kes, gelin. Gelin, bismillah. Rahmat.
Урматтуу туугандар, барыңыздарга Аллах Тааланын айымы, мээрими, берекеси болсун, бойдо кырсыктан алыс болойлу. Атыңыздар мүдүрүлбөсүн, ат жалы жеңил болсун.